Hello everyone, hello. Hello, sabunay tong kisa comment down your name. Hello, hi hindi. Hello everyone, lam sugunor na tini live oh, phone ko sang jora wo. Di bolo na nai tong actually. Time ke. Suresh Zamatia. Hi Suresh. Tabuk jeng morning live clay lai tong wo. Information rezang nai tong wo. So joto nai tong nai rong no. Kaisa saklai mung. Noro kane live no pulans me pachuk jora nai tong mai di. Network ro bahing tong. I do not know. Share with your friends and sing dati kisa information ro lanyan try khele nyai. Net suhunya. Net baloy nya angza. Hello jotono lamsogo charjana watching tong tabuk tinjana watching sab nai tong kisa comment down khaidi your name chung tinini live session sang kok salanyai abon bagai dati kinor kisa live session no lamsogo no bo ani tinini live chung tabuk live khailemen sorry kisa ani wifi kam khayani bagai net amo problem ngi ngo abono janai tong nai rong no please no share khaile ji ani tinini all live no see chung tini live kabang ma kok salanya ni ne wan su laijak tumung non member kabang yang ke chung kok salai kila kasek datino live no pairi lanye so ang musungo norok dati ke live amu khaile ji share khaile ji amu khaile ji share khaile ji let us see latasi let us see latasi hai nai tone khajani ta hukte buhuk song norok dati khane live no share khaile ji sung dozona member khang ke no information re lanyai filter use khaile na cheng tabok pukri para asui live khai tong ke ke nai baksa saimia na mong ka ni pi ni besajek ani ke basang si jam berinya thani go sio Jalan dulu bandot.
dati ke kisa share khai legari live member bang na rangai jong ha live member ka bang gang ke chang information kai share lai na ai baksa ba information ta mo ni lai na no tomong no dati ke information mana mo song khang ke dati ke live share khai ne member bang ra lai garari ha pa kai taw chingchine tawok norok jotono saimano je Christian dong ke to saimane Hindu rok baksa saimana chini biskang ni sande ke pam sande ke hanya hai ching tawok o je week of haisok peleu ka pam sande ni yagolong ke good friday ni yagolong kan ke Easter Sunday put kobongma podre potong nai aboni vlog rok bonor nugi manai noro ani channel by connected ke tongdi norok update maning tong nai ma hakino sao nai tong please comment down khai di nong ni bumung tai ang saimana ni ke norok online tawok je comment live question answer question ro khlai mano mungsa sak saimana mu song khang ke norok question khai di ang nong na answer nai tai bini bagi bo norok saimana mu song khang ke bono question khai di bonong na answer wane mia horo bo song khai le ke ma hakino live soiজন watching sab nai tong kisa comment down khai di nong ni bumung rok haya ke ba hi hello hani pan comment khai di sung tabuk kok salai ma digi thanglai nai jeng palang ni khokti bo khana lai na kabang mana kok nor question rok bono sungdi okay first of all jotono phungni mai rok da chawai kha kisa comment khai sadi si helajak su ko boi ko games thonglai gena dati ke comment khai lai gerari tahu pukri para thanda ke live khai tong layo norok bai kisa thanda ke kok salagi na ne family 5 watching joto nai tane khajani ta khokte bukuk song no lam sobo norok no ani live tini ne live kisa different tini tikisa borok bang khang kang nong no important information nai ai important information norok saimana mo song khang kan live ba krengi tong di ani live no yakai ta thangdi all live ni bising tasting tabuk kaisa secret kok no paira tiklai lai nyai sajjana watching sab nai tong please comment down your name hi hello ni simpan comment khai di nong ni username la ang nung nai bla and I'll give you shout out nor comment khai mano question ok sungi mano tam rok sungna musung yango ba suk jak tongo bin bagi bonor saimana musung ke bono bo sunglai mano bo tomung no saimi anga kang bini bagai nong no sai khana na ta bot sabo nor question khai di nor je question khai ang aboni live answer wana tamo siring ke nai tong lai ba kisa comment khai lai di question ok sunglai mano sung kisa chit chat khai lai na kok salai na selai atui sung kok saya ma ka tong lai khang ki selai lai ne bla na an bagai hello chungmia bo almost like 1 hour sungo khai lai kya live khai lai kya mia horo bo kabang mano question ok sunglai kya kabang mano kok sala kya sung ke je mia horo live khai pro join khai mia rok je mia horo question sungmai rok norok tumung no nong ni bakha bisingo saimana mo sungma rok tong hang ke nora na ta comment khai di ang nong na sawi khana nai Khan block katal mia sarigo mo public khairo baksa banaya khona how many of you are watching my live please comment down let me know your name if you don't want to share your name you just comment down hi hello and all say something sadi tam sana musung tam rok salanya musung chung tini tam khanya rok sai khana di chung tini wan suk jak tabuk bacha khaba
bachaforu no kabang mano kok wan sugi no bachao but joto kong no success ngmai na joto wan sugmani no ge jeng tini wan sugjak chini area ganao chingola gati area ono kaisa tongo khumcha sorry tekrama ban nei sangaro kisa sari digi visit khani ni wan sole tongo bong ni family baino bor family kaisa ang saisung ang kheto family ingkang ke ana amo babu sebla ke borok ngang kasek traveling sok krei ingka abono sang aro visit khailanya ni wan sugjak aro visit khai ke blog no rong nugui manai daiti no information on komono an katal blog phai tongo tini sarik ni pasta o abo hongkang ke kaisa takarjola area ono abo belai na chitok jaga abo kisa viral ungjak plus viral ungjak ya hai baksa ba saimano baksa ba saimin ya abo no norok tini nugui manai a blog sarik ni pasta o phainya and te kaisa blog katal edit khai jagya tongko o je edit khai je blog ke khana ni bising rogo ba soni ni bisingo saimia sab phainya ni lakhan chinogo so norok blog katal nugui manai tabuk daily na angkisa we go at least 3-4 blogs rok ang upload khanya ni wan sugjak ingka abono nora no support khai ke ang nong no blog ri tongmanai norok ni support nango belai nangkungma ke nong ni support specially sabai kija okay je nai tonai ro please no comment down khaji question rok sunglaji sang question rok sunglai answer ro like kok salayane ang phone ni maisuro chaje ko noro ba kok salagi nani family ko jang khatai the time is 11:37 jeng 12 jora live khailanyai so 12 jora live ni bisingo norok question khlanya rok man kha khlailanyai haya ka sang sarik dige hanya hai live failai pinan try khainai so please question khailaji selable kisa funny question rok sanglaji ke ang monong na ni question dong ni je question ni answer ang share khaile ang je mansak sade mungsa saktam sanengo ha saba aboni ni gana tongnai TR Bisal live ani gana tongnai nung sabo ke sai khana di kam ke khorang kotor ke ang bin kukai ani kukai asol ya phia ani pini besajak bini bumung ke beauty de barma bo gulagati ono solid rock school of pori tongo bo tabo class 2 ni final exam result class 3 o kasanai ki asono bini detail thank you Vishal nung oz live no all live join khainai comment bagai belanya hambai norok tebo question rok sungna musung hangke tebo sungi mano ang nong ni answer na bagai ready sung mia horobo ma hakeno question rok khaile answer rok laikya kabang mano question khlaijak mia horo sung kabang mano answer bor laikya ke abono tag bo sung aba hanyo khailainai norok question khaija ang nong ni answer no nai so dati khai question khaile and also important information batongo member komni bagai ang information tak phana riya kho member te kisa kabang hangkang information ri nai abo belai no tong thokjang nai information nong ni bagai no useful baksang ang je site ongmani o je site ongmani banyo baksang gas khai pe khina baksang gas khai mi ang nai so chalo question pucho ani yak rokom na tamji nong mai kya question khailaji ang answer nai sang jadino andro instrumental like music instrument rok tang sang gan rok sablai tonglai ma khamu andro music instrument krai plus ani khorang ba sa khamya an bagino ang gan rok sabyata
mairok da saka saya kho norok bai kisa kok salanya ni henai mairok sa jagya kho norok bai tabu kisa live khai kok sana ni family all live pai mani ya gulo sang mai masa nai ke abono question khai lai jite bo norok ke saka da bishal nang ke saka da kisa comment khai sadi nung bo bo nong no gan rok sabu khena na da bo gan mano kahma ekdom bini khorang bo khana tok se ekdom batiksa tahin chanai tiksa tor khangke bono ang sud rok khlai ro ne bono ang cover song rok sabr na hini wan sobi tongo tabung ki kisa study o busy blanke study khlai tongte onya jago habai kangke yang nai nini brija tong it's a personal question but kerei ang tak sagara kerei no saising no best ke tongra o asa personal kok rok ngangke bukha kiri phio hairok tasang de aya yang to khasakha nice what about you nono bang sing na shine te alka kubun question rok norok sing nang ka singi mano ready for the surprise vlogger mang sing tong mai shible guys ready for the surprise yes no phayo na ta bot to but member kom ni bagang surprise reveal kai mi ya member te sabang na rango sorry nyango chin vlog ni hero wa thomu chong ngai bro bera nan bagi ko चलो कमेंट करो भाई लोग Charjan watching some night on please comment down your name yang kana ma norok to norok ama bai amano mungsa sa question ro singna muso singi mano botang nong nan sa ba thake ro ta thang kore ang no sa thanan ta bo bari tangi phajiro pinko sa bari telo sa sana ka sa thebro ka paisa pe begi location sarita bro mula ka tiwa hana ro para my mother is a hardworking woman bari bo khayu ri botago norok ri rok tagar na muso ke bri rok nai tong khang ke ri rok tagar na muso ke nora no contact khaibo no book tri phai kya ngaya phone live nai dong ni bo shela jak su ke dote comment khala je mungsa su question singla bono busy khaji bono ekdum kokak saimi jat ke Jadi. Hi guys. Tahu komen kali di bayarok. Norok ni komen ni answer ang rena bagi ready. Question rok sanglai mano norok and also important information dati no rena yang tay 15 minutes tong ko tay 15 minutes live khanyai 15 minutes ni bisingo audience more than 10 plus na ngai gang nong na information ro na
tamni bagai ang live khai ketini live ni title nugui ma khana norok important announcement ningai important announcement tongo nong ni bagai abono sub night on kisa comment down khai let me know bo live night on na ni ora asu tu tinyo khorang bai ke phai tam khorang clear no bula chalo question and answer khai di question answer khai di question khai di na question khai ga ang nong na answer wa na ơi kako biang biar nyai ni moms ugly song thang kaya dara para buroni ni backyard TP blocks ani para golakati wo anything else ter sungi mano golakati wo para ni bung kita salia mane golakati area wo asung sasinai para ni bung ambet lai detail personal detailing ni thangla but ani para golakati Sipaijola district tebo comment khale mano norok teb sunglai mano pet gadi belanya hambai TP biker live TP Vishal live and biker TP blocks ano question sungmani tai ane live join khale mani tong sama nini ex school boro satara thank you to biker TP blocks ani ex school ang puila porikha ang direct ani last previous school sasina and previous school kangke Saint Xavier Higher Secondary School under Don Bosco abong ke chini Bisramganj Pathalia garo baks jotono saimon bayane Saint Xavier Higher Secondary School ke famous no kisa abong ke Bisramganj jota arong ang azagawani 12 jora porikhata sara deborma hi hello inko phayu ka te shau kloko bye bye hinis thang pasiu ask me question ok sanglai mano nini kukai ke boro pori sadara ani kukai ke nung boro pore kam khanar dibong no solid droga pariwo abo puro buja ko abo golakati adiba abo solid rock school poriwo habong ke chini golakati area ono chini nogana ono local school English school no school belanyo kaham jengwa jaga ono ang bo jaga no wase pori thaka ang o jaga ni class 4 class 5 rong kang oram pori thango achona watching hello lamsogo naito nai joto khajani takukte bukuk songno dinini off fung kasang jorao sang kok salanya ni hene live khaile mani norong ni saimana muchungmani rok tongkhang ke norano sungi mano ang nong no sawi khana renai information renai ang nong no norok kabangma norok saimana muchungke saimano norok ani YouTube ja ni rebagi rok sungi mano personal detail no kare YouTube ja ni no sungi mano na norok bai kabang ma story sajanai rok to ko sorry tay 10 minutes tong ko live tay 10 minutes khaila ni chang tumung na shele aga ke tam 10 minutes tep thangla tep khali mano viewer ok jodeng kabang tong hang ke sang tep khaile nyai come on
share khailai joto nai tongnai khajani takokte buhuk song the kheni ni story rok sati bro ani story sanani ke tamo story khana no song sari norok what story norok tamo story no khana no musung ani YouTube journey story rok da na school life story nini YouTube journey rok bahai khe chengkha hambai sarano sengmani bagai ani YouTube journey chengmani hingkangke when I was in class 10 almost class 10 final exam ro bajak ang afro abongke 2020 o nor joton saimana 2020 o tamungkha 2020 onke pandemic season ngi thangka corona ni daratei gafur sung jotono nogo phailajak ke nogo phaimani pore nogo phaimani yagolo ang afro no mobile katal mandrop corona ni season ang mobile katal nakha ke kan mobile obo Redmi Note 7 Pro ke ang mobile banya ani YouTube journey nang start khayo ke tam ke start khaikang ke ang nogo tongnani seller ka like ang nogo tongo buini videos rok nayo ke kabang mana ang time spend khayo ta mane buini vlogs rok rok nai mane ke na afro na ang kaisa idea mangkha buise kabang ma vlog khai tong ke why should I mane ang tangi khaya tong na hedi bana ke ang bo wansuka khlailene ke ang vlog puila first of all ang start khaimani hingkang ke ang saisung start khaya ani yar ba kene ke sang start khayo jong yar ba kene plan khaile kya yar sang vlog khaile ne ni plan khaile mani yagulo wait a second plan khaile mani yagulo afro bobo da kon ni hin la kya ke sang khaile kya vlog khlaine ni nang start khaya ang no sakang channel o video upload khayo ke ani first vlog ngang ke ekdum tan chana ang rungja jaya ke anga fro chang chini ko hopukri no nor nugma khna watiwa ma somoy ngang ke pukri tuilo mane mane ayogi tong hatang ke sang afro question gape hi bro hi any question you can ask me okay bro okay this way ang YouTube no journey start khaikya ani YouTube start khaimening ke I started my YouTube journey during pandemic season 20 of oh no ang date pogis tong hasa hi pande hello ped it's me ped ang siniman lia but hello hi ke ama haken ang YouTube journey start khaken ke vlog khlaite ang tongte tabuk ngang ke taksak jorate ang 4 years completing ka ani YouTube journey o ke YouTube journey ma haken taksak jora soloi tongo kasama jaro kabang mano kosto phaikya kabang mano difficulties phaikya like baksa ba no demotivate khaikya baksa ba motivation rakha controversial haibongi thango kasama jaro baksa buibai dolok bai no hanyo kok chengra fengra salaite rok ang mainly ani live ang je YouTube journey start khamini ang tan chanai demotivation angku kha sabse ani live ta YouTube journey ne share khamen je viewers rok kamai thangmaisio haba hakena ani YouTube taksa jora soli jongho hambai je nai tongnai rong no chungte srap sang kan ka live no bathak laisinai sini live off khlai laisinai hai sab nai tongkho comment down khayi amorok nai tong chubo ke sela jangmani norbono kun question bo singyang ka ba sela jakso bora asu tongnani angbo angni jibo parao sela suka nogo traveling rok khanya musung ni ang joto nai tonai khajan takote buku jona ang konya musungo takarjola area jompuijola area gabode area and golagati area
area rago kaisa suk jaga berai jangnai rok tongkhang ka ano kisa sadi beauty ni favorite fruit tamo ni favorite fruit tamo cherry mini favorite fruit cherry and sana musungo bo cherry no karite kun chaya bo lychee chaya mango chaya onyo kuno jinis kuno fan fruit chaya not even apple fan chaya bo tomo kisisa kabang chaya bo and especially bo cherry sakugo hambai share khaima bagi dana hambai sara nono bo nang sungmani bagi no share le khayo tomungo norok help rok nang hangka ang bai ano contact rok khaidi bro nang tangai bono chikon ti ni nyung sasinai chikon ti ni nyung mani abo kuno mane bono joli wi nyung mani ya ang bono hamjaga nya chikon ti mane ani kukai chikon mane ani tai kukai kerei bo sasung no ge bono ang chikon sabla ge bo tai sarai furu chikon saya diba ge afurang bono chikon ti nin kata lob wi nyung mani sabo actually kuno joli wi nyung mani buya bono bengai nyung mani buya bonang belanya hamjago bo belanya ani kok bukhanawo ba ma te walayu asungno bulayo asungno bo we like chang tom and jerry heke tonglayo walayo bulayo hamjalayo kok salayo berailayo and also ang bono chikon ti hne nyung phano bo kise mehjol jago because bo buchiyo ya abo chikon ti hmani abo kono hamya bumung ya chikon tingka kaisa bui hinya deba oke chikon ti nei e abono nungmu ni tang lobui nyungma ni tang ki kei hinya unya direct chikon ti ni nyung kata but joto borok ta abo saimia na baksa ke joli mano tangai nijini kinya chikon ti hen rokhnai abono ta hambai question khaimeni tebo kubun nora question rok sanamo sangi mano ani blog ni hero song ke ko nor nungma khana hiya okologo wa thumui chung borok bera la jani fu boro jani noko bong noko noro boro bo question khaima no noro bini bagi bo saimano musung hake noro bono sungi mano ana ma ki kor khusri tamsi ning tong As a YouTuber, please tell us the best place to view at this weather. First of all, nini jaga kisa comment kage di nini tongthai jaga. Ang hake nong no ang kaisa suggestion ruane tongthai jaga puro nini puila sai khana gari. Ang sana thang ketang nang to sangka best place to view local no best place to view ni jo saka view tabung sa jora best place na nyamu songke o je tabung ne thanda weather kangke thangdi tui karama ro thangni nyorok thanda ke kaisa jaga asugnai tui kotor nai tongmano hayang ke ba te kaisa jaga tonga abong kangke amtoli jomudar parawo abo kaisa naithoto guiding tangjak tongo hugo abo belanyo naithok jaga abo popular jaga no norok tumung no ajaga ni bumung mane ajaga sini angke ani next blog aroni no phainai a blog ni no tini sariko nugui manai norok a blog nai khenke jaga rok puile nugui manai jaga nai man pore thangdi jaga nai asine ta thangdi but nang tabuk tanchonai tangsung no musung tongkha weather no miss khanya musung ya tabu weather tongo weather no miss khanya musung sugli hanga ke nang thangdi teikramawo thangai enjoy khaimano chungmo sari ko thangna ni numan sugi tongo ke tumung norok malai nyarok musung khang ke norok phaimano teikramawo sing kisa get together bo khalaimano ang blog bo khainai ke abono phaidi malai laine ke ba sari around like 2-3 ro thangana borok bain thanga ningtong bat bong ni kampai ang to sogui apa nang mano sogui ang sang live sa khaleu na hinga hai sitrore ha tayo nyo kubun question norok sangi mano
थांगांके बुइहाय लाइक टाइम छनाय जागा एकदम पपुलार जागा रok nangya I just need to roam ang thangai jai like thangai kisa enjoy khaika family rok bai asung ani enjoyment especially ang mo highway darong kang ride khani ni mangan ro jago bike to buni hai dam ni bike ya ang je ride khaimene ha bike no ani nok ni no an papa ni bike ang a bain ride khayo hambai belai kheno tai kaisa sungmung blog pro nini tamo tamo kebang mung rok phakya oma blog pro blog khaima somoyo blog khai tong pro kabang mana kebang mung phainai especially nang family by tan chanai nang ni success no phonok maya sak jorati nang ni family ni support manya abo kaisa ang experience angka ani family ano support khaya but jefro ani 1k plus subscriber angka afro boro kisi sa hope ngenya ano support khaya and te kaisa internet belai kheno issue sine parawong keto जों जत पारा तंनाय रंगे साइमानो चिनि पारा बिसिं बासां के बेलाय खनो इंटरनेट इशू आं सपोज ताबो व्लॉग अपलोड खाने निका आं डायरेक्ट बाजार फाइसिं मा थांगो बाजार फाइसिं के नेट का हामने आं आइ थांगे अपलोड मा खायो के ते काइसे केबें मुं कां के कैमरा न तयै नि कैमरा क्वालिटी बो किसा हामिया रक कां के बेलाय खनो कष्ट नांगो आं पहिले फ्रु मोबाइल बाय शूट खायो बेलाय खनो कष्ट वाइड एंगल लेंस रक गरैनि बागै के ताबुक nga ke tang GoPro nakha tabuk subida tongo kisa shoot khane phia editing khaipro kisa kosto mathuya horo bui horo horni bartau thutane ang horni 3ta rokos mathu edit khainai ke tabuk ke to college kariba tabuk ang college kari hine ang salono edit khayo like mia shoot khainai tini hayo edit khainai khana hayo upload khainai one day gap na ang upload khayota ke norok tumung no khainai musung tong ke to tawana di khaji khaipano kok sapro rogo kisa lachia khe kok ma sanai ang khe belanyo lachi ma kabang bula habon bagai ang nor nuguin mana ang public area rogo bisi block khaya ang personal area ekdom private jaga o simis ang block khaya ang public area ong kang just tam khainai video khlainai video khaimem pore ang bono music khe boi ri ruta block khaimane khe mo sangnai mo kichapan lachia like bo je japa kok sai tong mano bini kabangma video ano funny video rok tongo no tumung no naimo song khangke ang upload khaire nai i laijek tir bo mo samani rok video tongo boiben bini futla rong no kayu merit wedding kayu bongni bini futla ni abro be ando video tongo no naimo song khangke ang upload khaire one ke abono kebeng mung to kabangma na phainai kebeng mung no chang tamkhe bypass khai thangnai abono mawan sunai ta oma oro to जों केबें जगै tong kha manggala khani dati na give up khai ke tong gala sana thang ke ang channel start khaimeni 2020 ni simi me june ni simi khayo june 2020 ni simi ang channel start khayo sana thang ka ani this year sani 1k complete ngo mai ang 2023 was ani 1k subscriber complete ngo ang belai no cost ma khaikya belai no wait ma ke patient nango nek ke patient tong hangke bebang no success ngai ang blog no hangke to ang blog khaimani to ang tan chanai like money rok bagi khaya ang ani memories narang nani plus kisa misa buibe sini jang nani hene ang blog khaimani ke tabuk ani blog ani channel lo around 500 ka saka sian blog tong ang je jafan thanga ka ang blog khayo memories naragei ro ang abono public khainai ang youtube dai jonota so that ang like ulo tabuk suppose ang tak sikla jora o berai mani rok ang tong mani rok ulo boys burang ngai afro ko najem sukat nai mane ble hai diba yogono wan suga ang blog khaina tongo dai bini bo ulo sikla ngai khenke bo belanyo khapang kha sanai dang ke osrai season osrai somoyo bini kabang ma tongo sing bobai pukri kata logo thanglayo rabat bagan no berai layo lama berai layo buni parao thangai chung birthday ro wedding ro attend ro khali mani kabang mano bini bai blog tongo ke bobo ulo sikla ngai nai frunga ke bo ikola sang sare fra hai chibla na ni mawan chung nai ta iyo bahai hai ni nyo sing vlog khailayo sometime ang bono bota kise misa phrengai tongo vlog ro khani ni kok rok sanani bo
sometime ani channel rok bo kok sao norok vlog rok regularly nai tong frequently nai tong ke norok nuk nai ha lengkha kok samang no ta tuinya har pila botol bai ge tai ta bo sungmung rok tong khangke sungi mangkho jeng vlog no tiksa continue khai thalai na ang barta jora vlog khani mani tiksa ang thangsinai logrei nung bahai ke time manage khai college obo thangna nango ke obono main sasina tabuk time management khai mani belai khena kosto jong ang bahai ke time management khai baksa ba wana na baksa nga ke to saimana na time management ang like fungo college o thangnai okay ang fungo ba cha khangke no college o thangpayo college o thangnai shoot khaijana to shoot khayo haya ka ba ang program ani to maximum na ang daily vlog khayapla na de vlog khaiplungbo ang like saturday sunday abo hera ko vlog khayo ke salo ang shoot khainai salo shoot kabe mani yagolo ang horni duita horni tinta ajugni charta abo haijoro kang edit rokma khayo ang ani laptop hingkang ke kisa RAM bo komla hingke edit khaima somoyo gobangma kebeng khayo laptop rok hang ngi thango fia ang bono na tere edit khayo hingke thunai thuiba cha khangkang on the spot ang like 3 to 4 hour thukang ke nang college ma thangbo aba hikena time management college thango blog rok khayo nogo phayo rest khayo kisa pora rok nayo youtube rok nayo an pore edit khayo yaba hikena manage ma khayo ta tabuk te hator khangke tang mono se edit khairna hinjong heda ang bono editing phurungnai ang bono porriya tai teo nyo kubun question ro tong ke to sungi mana norok sungti kisa live no continue khaitang lagi na rasakha norok bai yama he kok salai ma tong mani to tar dan sa gai pano tui nyang ngi sa start khai le nyai ta no brand promotion belanyo costo lengo but oh kumo sama mane kaisa kahini tong yedi ba costo ni bthai ketui ke manu nei mehnat ka phal mitha hota hai ni manta ai ni nyaw jeng ta costo khalai lai jong ta future of kangke kisale bthai ketui ke ma sawan bola te oi no kupun question sungi mana norok ngai suka botam jin nora na ke muno logiri tongna ni wan sukjak ke jeng daily no live khaile nyai daily no kok salai nyai daily no jeng 1 ghonta live khaile nyai oh my god an battery sapanya kya tek onyo kuno question ora tongkho question nang sangi manong ke I'm ready to answer sha general sungmu tabung ni jora was rai rok bisir bak mobile o kelegai tongkha aboke
parents rok ni dus na cherai rok ni nang tamo advice nai abo ang speed sasina ka makano tabung ni jugo cherai rok ko ani gana on tong nor nugi makana mobile mang nai tongo tabung ni generation no sana thang ke jeng cherai rok no kabang mano nugo jeng mobile bisingo mang kelegi tongo ara ano khobdi ang mobile bisingo mang maximum kelek tongo ang to kam nangai but chini ko omorong ni boyos noro tangi mobile nai ana ke sadi but nai ang sana mo somang ke nai di nai fano nor educational nai di noro nong ni pora ni ingi nai di nong ni pori jak nai abo hairong bagi nai di pe ang kete kaisa sungjak tongoro abo ke parents rok ni da dus na ke cherai rok ni aro khorong ni le dus tongo parents ni bo dus cherai rok ni bo dus cherai nung tabuk serai nyoko nung sikling ya serai rok ni budus parents rok ni budus mani reason ke serai rok ke without mobile borok tani sanai like they don't want to stay, they don't want to spend their day hai diba borok like borok asai jon moni simino bong no mobile memang seperang tu mani hai ngi nyai borok mobile memang kelegi tongka and parents rok no bang ko nyamu sunggo parents rok bisi like जों serai dong no nugo program roko ang to special ang to Christian hai diba ang program roko thangka ke ang nugo kisa misa serai rok kapti kha ba kisa misa koi kha ke no borok serai dong tang khai mobile hi mama hi baba ne mobile ya phari ro ang ke borok video nai time spend khayo ke betlai mobile nai meni bo saya naidi ta naidi hinya naidi nai fano 30 minutes 40 minutes aba ke naidi salo ke norok mobile kisa ke TV rok bo nayo kisa misa and norok outdoor games rok thangna ni bagi try khaiji abuna ang advice na musungo mobile ya kari mang khang ka hamo fia tabuk ni je generation no mobile sara sang soli meya because ini pora rok thang jeng ang to kukunyo phurungo ang puno pore ri nyai kha ang puno pore ro ke aro ang saimano bongni pora kabang mano phayo mobile bising tikes phainai hai diba jeng sak bo jeng abo tan chanai experience jak mobile te whatsapp te mang sangno pora ro halaisiu master rok bo tan chanai sung pora khlanya ga whatsapp group bo pora ro horo mungsa jang nangi tongha tuition ni ke tuition bo whatsapp group bo pora ro hana yaban bagi jeng mobile bo nango but mobile nai phano pora no naidi pora no kari onyota naji jengke to pora sara nayo tangi ka abo to chini samung abo tabuk ani samung ang YouTube nayo ani samung because ang YouTube bo naikhen ke ang editing ni bagi serengna mano ang ani kok sanani serengna mano ang content no bahake improve khanya aborok serengmung mano ta abo ngi chini serengjang nai fia serai rok kabang mano nugo ang unnecessary mobile borok whole day pura sapung mobile nayo and I don't like that ang ani kukunyo bang sao chonte no bang sao tanaji naifa no limito naji but kabu hanja kan ke bokus kapsini ko naji tawoi ko tanaji hinja man nai tongo bo sele ka ni mobile na ni but ang bono bisia ang te sarap sang kan ang bin yak ni mobile na nai ang bono bisi nai dia ang time management to no bini bagi hinke ang no tongsak joratei bini bagi time management bo mobile man nai 30 minutes naji no problem an pore rest khaimeni yagulo 30 minutes tv naji an pore bas tai kunia an pore ni pora tong pore san kringe pore ya tongdi guri di kisa misa berai di ang bono sarik tei nyai bagan roga ang berai bolong tlang ang bono manda rokri phir ne hai bolong tlang go ke lama roko berai ro kheto roko tlangi berai ro tai ke outdoors ni jeng nobar roko masana nangmula ke ang last and final advice re sinai ang try rok norok tumung na ani vlog nai jongke and parents rok tumung no ani vlog no ani oje live no nai jongkang ke try rok bisi mobile ta phone di and try rok bo norok bisi mobile ta naji nai phana norok 30 minutes ni para ta naji because bele mobile na kita mung sanda hi ko nokna le an mokolo tam thepajak ang bagi try fro oma hanyo ano ama song sapana ang kok khnai angu bela nyang mirik tongmani ang TV naikebang hai ke TV mokol gana thepoi nei ta abo ni bagino ani mokol bo nostong kha ke mobile rong na sing bisi naya tongma kana hamo abon bagai asono ani advice nor mobile kom naji naifano kisa misa naji pora rok nai leji asono ke educational base nai kuk dita norok naifano asono hambai question
te onyo kubun te bo sungna musung sungi mangko norok clip no record khaine norok share bo khaimano bunyo so that jotono kisale aware ngmena bela mobile namani bela nyo hamya chosma rok norok chosma thukan ka aram na hintongna chosma thuma bela nyo kosto jong as a youtuber as a rider ang bike salogoi nyai thangnani rok atum sarok basawoi phat phat thana nangma jorok bela nyo kosto chosma sarang kunja phan cholimi angkang ke bela nyo kosto nangma bo jibono chosma avoid khaima khang bela nyo hamo without chosma nor jodi no tongmana jan ke tongdi no ni jomung no mokol rok kisa misa disturb kha doctor na jadi boro no medicine do ne medicine do khang ka medicine ni bising tei nor hamni mano to yang go phai kan na hello ninde hello ninde hello ninde tam khai tang mai sini kam dan đi mong gang ke sabo norok baksa wan sugi tang mana iko omoni besui mane bin papa ni mom bin babu ni buma an bini bekrazut tugoi chane Nole kasang kan tini huati ba tes kasang kan tekram bere fai tukur ni cinta wo noro te bo question ok sungna mo sung sungi mano abo bari chung phana kom yase samung khai krak bolonga thangai bol thumo kata ko ti thumi sogo mamu songo nim bari bura to bari otam tam mukhi jing tongsa sango bari siro wais time spend makhayo para watching dol kere sido ang nukli ale apa tangan jang abu suk tu poru phobono abcd phorong pu busunya norong ni tai onyo kuno kubun question to tongkhong ke kari chang ke sang live no bathalai ni digi thangna sinai norok jodi no question tongkhong ke sanglai mano sungi mano barta ngi tongkha fungni maisi saje ko live off khai ke samai sai ni bla sini lechu bubar kono hali lechu bothai thai bane motai bisi kari kha bubar ka bang mangi tongkha ke chini ri ko nai kara rok botongo mo ke chini te kaisa pukhri mong ke kaisa pukhri mong ki chikon kasma bandar okolong camera te kisi kecing te do te onyo kuno kubun question bokol modoka te mat kunai kasang mala kasang khano ba ship kheta wa sa tong ba kasap khana lo do baisa just mana da subrayong ni sabi ha subrayong kaito ni thani tanai narsade kama terso khana lo do Subray asang morok ma nini hamzak ma iPhone 9 jana rak iPhone ano pai khana ninthui bai klai horni khondu lowan klaina tomase O subray no ham bai salbai hor bai no lobai mang tong na kong rai ngi ha kas nobar ship ke phai tong ba ai nu mo buron tu bu
Borni. Ganti nok ni. Duk nang banan da. Aduh, mana sih? Nang bujakan khasa batai mo. Jangan nak. Ni buak pun lah ke. Ni buak ke kan. Tambah, aduh. Totora mahal to ha. Quality hai mo. Oh, bayarok. Kiko sambal lagi. Bye bye di. Tayo nya kono kubun question rok datong kho bayarok norong yago. Any other question, please comment down. Let me answer before ending the vlog. Chengte 8 minute ngangke cheng vlog no off khale chinai. Seng kaisa kaisa vlog o 1 घंटा ni bara rok vlog khale ya. Bisi vlog khai ngi shele lai nai. Lord Montu IT. Hi, hello Lord. Do you have any question you can ask me? Naka hamya tini makhano. Watui. Wate jawana nai. Wate te naka ekdom tan chanai clouding ja. Te sarap su tong hanke wate sis tang ko na. Sare ko beranya mani mas ma berai gala khati sake. Wate ta wari ni chudi do. Thuna mus ngo wate weather. Au weather ngake thujang nai weather no. Jana la kholo gei wasena ko window ro kholo gei nyai ko blanket sumai thanda ke thuna ni somai tamo. Wate wakete bro so. Shall we start the vlog? Thanan camera nai phila. Vlog khai lagi na. Thuisi tongkha tei masake. Abo thuo mobile le mong sing tu. Mobile le pa jau ke shela jau khate. Exam pa drop la bini mia pro. Okay. Suzuk mane nyai mobile na ti khate. So bright, semua ini sama. Panapaikan. Oh, wait a second. Bisa. Di tengah sekali bisa. Block hai lagi nai. Hello everyone, Dipor kaham jo tonai khasani ta khute buku sono norona hanya hai lamsogo ani katal vlog tini hingkang ke date busuk tini ke 21st of March 2024 chung tabuk live khlai tong layo hajago iko. Say hi everyone. Okay, live khaite no tabuk norok bai kisa vlog start khai sinai live no nyai khlai tongo. Okay, je live nai tongnai rok o vlog daiti no nugui manai and vlog nai tongnai rok norok tumung no saiminnya khungke ang tabuk live daily no live khaini bage ang try khai tongo norok ani channel no subscribe khaini notification bell on khaiji gang ke norok notification bell on khai ready. So let's begin the vlog after this intro. Sang tabuk tini ke hanya hai katal vlog shoot khai lenyai. Okay, live nai tongnai rong no information daiti no vlog nugui manai norok bo montang o thano musung jak suka fia tabuk ya montang o berai ni
tangai ke tabuk wate season blank ke wate season no montango belanya kostongo gari rok kasawi mayango gari lama bahamya wasa puro se ajaga accident ngi thimani ke ba abo montango tabuk bekhano tain chanai kirima singja winter season rok thangke thangmano botai 2024 ni winter season phayasa botai montango soilia Ketiga. ha Purika. tongsinta porikha pai thane ta Perbaik itu semua nih. porikha bufru December ai November ni porikha tongba December ni porikha tongba sitaya question ok tonghang ke nora no songlai mano chini yago time korikha somoi belai kheno kom wngkha 57 minutes wngkha song live khaimani jeng 1 hour hingga no live no pathagralai aun bagai norok tei kisa misa saimana rok musong khang ke norok comment khai didai gojak bani Mia horo baba hanyo 30 minutes of block khai 30 minutes live khai ne ne mose live khai kok salaite tong thogo ne khlaite 1 hour ka saka singi thaka tini ba hok no hok tini 1 hour ka hoyo ne 30 minutes block khai le 30 minutes live khai le chalai mani nong ni tomung no question rok tong khang ke no ra no question sungi mano masana thang wai no nong no nor bai nuk je zat ke nor no me khana chin khetai ko na pasali dancer ko beauty de porma thana sakang gan kaisa resap kalang deta tam gan khana musung sadi tabuk kaisa gan resap la sinai khorang hamya ke gan resap bai koto Lagi ba? tam gan khana musung sadi resap khana ne khorang hamya pano bor resap khana nai Nang. Umaya. Musa deh. tam gan resap la ba kisa comment khai sala resap khana la yanta Vance, hello Vance, hello ne. Do you have any question like do you want to know something? Karo comment. Harus apa कैसे गान जिस पनो वो सारी रातें में वो मुलाकातें tangi kasang pukri paro sa asu gunye live khai to khab kasang khata no bar ship phaiman bage nung bai nuglai ma degya kho nung bai kok sama degya kho maka khorang hamya ni haifa no bakha rejakha
beauty ni khorang sa hamu ani khorang hanya happen bor sab din jama salai jagi jong tam jini ani best friend nai tone joto khajani takuk tei bukuk songno hambai ani live no tabuk sak jora tei nai tongmani bagai belai no khapangka srangga norok bai kogrok share khailai mankha kabang mano songor share khailaiga about my stories rok kabangma stories rok sai khanaka norani school life stories rok khana musong khangke song next live abo khana laine ka ani life story khana musong khangke to song 1 घंटा रक bai life story khana bai ya song kom se kom no 10-15 ta part ma sana mana abo life story khana musong khangke nana salogyo ma tongnai because boss सबसे suffer खाइकुका ani life ani kaham hamya khlanya tangtani bo onek suffer khaikya bo boni bagi nya tak sajora ngoro kaham kara khe norok bai kok salai tongmano ang achai fruni simi tak sajora tamke phaikya tamke khlaikya abono bono sanai जों बावै बो लाइभ खालायनाय बो समय माइनयाङै दङ आं बगै जों बिनि समय फुरबो फ्रिंना फुरजों कक सालायनाय जे बावै बो दे अন্য কোনো कुइसन रक सोंजांनाय जे दंख सोंजानाय करि खांके बाय हिनि किसा कमेन्ट खाइबे जदि जों लाइभ न बाथांना दिगि थांलायसिनाय तो मनो कुइसन दं हांके तो जों कक सालायफेनाय कते किसा कुइसन करि खांके तो जों बाथांना दिगि थांनाय आंखौ बाथांनास मुसै आखौ सेलारो बाथांखौ पहले ताम खायथ'नाय बाहेर ना गाबोन आंखौ टेप्स कक सालायनो मुसं खौथ' नरबाय मिकि अबाय नों कनफार्म मुसैया कनफार्म मुसैया हाय बाय होनैसिम सायदों सातजना वाचिं दंखब्ला दागसो जरादै मिकि मिकि फिके Boleh. नि सामो Kita mana? नि सामो जुबु Kita mana? नि साइ Nak apa? नि माबो Nuslah. नों आसखे ओ संसारनो हमजाग माफुनुखा जे सातजना नाय तंनाय रक नर जतन किसा कमेन्ट खाइदि लास्ट हाय हेलो नि सिम्पल कमेन्ट खाइदि सब सब पाइथाक जरा नाय तं आं साइमना बगै तंगै के स्पेशल तं नंगनि बगै मुंसे मुंसला खायानो आं नंगनै इनफरमेशन रना हनि हनो इनफरमेशन रिमि अमंगो बिकॉज ऑडियंस कम के का इनफरमेशन रो कोनो वैल्यू करे बाक्सा के इनफरमेशन साइमान जाखंनाय मानो अ जे लाइव नाय तंनाय रं बिसिङो जत साइमि आफानो कयेक जनाले साइमानाय नाय तंनाय जतनि खाजानि ताकुक तै खज ता होसा सं कनजासन 50% नाय तंनाय जत खाजानि ताकुक तै बुकसंनो बेलाय खेना हामबाय ताबुक साक जरा नरक आनि ब्लग नाय आनि लाइव नाय तंमानि जों तै बिसि करिखा जों एन जों पाइथाक दिगि थांनायसिनाय अ याबो तो खासा मायाव खुया
जोंबो ताबा नोंनो सेलेर आम कैसे नर साइमान दी हेबेन बो सेलेर को गानसै Kita masuk sini belah. Taruh pas, taruh pas dulu. आंलाय हर सामुखायब्ला बो सेलेर हर बो नयताव खेन थुओ फुङाव बासाव 7टावसो बासाव कय घन्टा थौके बनायो Ada pas, ada. 8टाव बासाव कय घन्टा थौ नायला नों मानसुबे आं दा सेलेर नों ताबो Lah, lu saya kan pas busa. आं तो कयताव थौन सिंता आं 4टा 3टा रगस थौके नों कय घन्टा थौ नयताव थौ 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 Terus 8 sebelah. ओ मा 11 घन्टा 10 घन्टा थौ नों आं कय घन्टा थौ आं 3टाव थौ 4 5 6 7 8 9 10 11 8 घन्टासो थौ आं 7 घन्टा र ते कुनो अन्य क्वेश्चन करी खेरे नोंनि कुनो सोंजांनाय दं रतं एनी क्वेश्चन पूछने के लिए कुछ है तो पूछो आंसर देता हूँ अभी अभी नहीं तो लाइव को मैं यहीं तक रखूँगा हिंदी में या दो सही खनरला और लाइव ना असो जरा नारक सिने हिंदी इस लाइफ को इतना ही रखते हैं बाय बाय फिर मिलेंगे कब मिलेंगे फिर कल नहीं आज शाम जों सारिगो तुमुंनो बेरायनानै रक थांजागि आंके लाइभ खालायनो बेरायनो थांगाके लाइभ खायजाग्लांता सो ह लाइभ न जरा नारसिनाय खाख्लाय नर जतन नायथक जाबायखिना नर खाख्लाय नरनि बखानि मुसुंमा कग्रकनि आन्सार मुसुंमा क्वेश्चन रंनि लाइक नरक साइमाना मुसुंमा नि रक साइमान बायखिना सो नेक्स्ट लाइभ जों दै अन्य गुबुन स्टोरी न खोनालायनो नंनि स्टोरी बा आं वाइसे खोनानाय नरक बा फ्रो आं बाहायके नरा आनो स्टोरी सानाय आबो आं नंनो साइ खोनारवानो सो अल लाइभ ना आं जरा नारसिनाय खाख्लाय नर जतन नायथक जाबायखिना लाइक कमेन्ट शेयर सब्सक्राइब खायनाबो गैता पदि कथा फाइन दं हांके नरक लाइभ नायमानाय डेली हायाका बा वीकआव वाइसा आबाहकेन लाइभ नुनाय नरक तुमुंनो आनि चैनल कताल हमके सब्सक्राइब खाय बेल आइकन क्लिक खाय सब्सक्राइब खाय जपन नरक तुमुंनो बेल आइकन क्लिक खाय बेल आइकन क्लिक खाय दी सो टाटा मिलेंगे दूसरे चैनल में बाय बाय कब दूसरी चैनल में क्यों जाएंगे दूसरे चैनल में दूसरे लाइव में चैनल नेक्स्ट लाइव होंगे के बकरी फनंगे मानो सो बाय हजरनो